Mwaramutse mwese, nizeye ko mwese mumeze neza. Abarwanyi bo kuri Twitter mukora akazi keza cyane. Uyu munsi nari mbafitiye update ibyerekeye Constant Mutamba, ibyerekeye dialogue national inclusif, ibyerekeye Akagara, ibyerekeye Super Tutsi, abanyemera na propaganda versus activism. Propaganda versus activism ni ibintu bibiri bitandukanye. Reka duhere kuri Constant Mutamba. Constant Mutamba wahoze ari ministre wa justice cyangwa se ubutabera muri Congo, niwe uherutse, ni kuvuga ko uriho yasimbuye Constant Mutamba, yaburanye mu ruhame. Ariko we aho kugira ngo aburane, ahubwo ngo yiregure, ahubwo we arimo kurega systeme. Aravuga systeme ya regime ya Kinshasa ngo ni systeme mafieux, ngo ni systeme y'abantu biba, basenya igihugu, bakabeshera uwo bashaka, bagakiza cyangwa se bagakuvura uwo bashaka, kandi igihugu kirimo gusenyuka kubera systeme mafieux. Ni bwa mbere Constant Mutamba avuze ijambo adenonsa, ariko mu kanwa ke ntasohokiza ijambo AFC cyangwa u Rwanda. Ibyo bintu bisobanuye ibintu bibiri. Bisobanuye ko Kinshasa yahisemo, ndavuga systeme mafieux ya Kinshasa, yahisemo narrative yo kugira ngo biproteje ukuntu biba. Ikibi cyose bagihaye, ikibi cyose bagishakira justification kugira ngo umukongomani atazamenya n'umunsi n'umwe wiba Kongo ninde, wica abakongomani ninde, utuma Kongo idatera imbere ninde, kandi ari bo abo ngabo systeme mafieux. Icyo nicyo Mutamba yashize hanze hagaragara. Ariko hari ikindi kintu bisobanuye, ni kuvuga ko iyo uri muri systeme ubujijwe kuvuga ukuri, ntabwo wemerewe kuvuga ukuri, kuko uvuze ukuri uzaba urimo kwisenyera nawe ubwawe, urimo gusenya cyangwa se urimo kwibuza kwiba. Icyo nicyo bisobanuye mu byo Constant Mutamba yavuze ejo. Constant Mutamba yavuze ngo igihe Congo yabaye qualifié kuri Coupe du Monde, president wa Kinshasa, ubu ngubu ari president wa Kinshasa, hakaba na president w'Igoma, tujye tuvuga president wa Kinshasa, igihe yafashe ijambo mbere y'abakongomani arabasaba ngo bakorere iki. Bose baravuga ngo turashaka Constant Mutamba. Constant Mutamba aravuga ngo watumye mfungurwa cyangwa se watumye bumva ibyo ndi kuvuga ni abaturage. Ari nacyo impamvu yatuma afunga Constant Mutamba. Constant Mutamba yashatse kuba populaire kuva Tshisekedi ubwe. Constant Mutamba yashatse gusenya systeme ariko ayirimo. Icyo kintu nababwiye, iyo umuntu arohamye mu mazi bamukuramo amazi, aho bamubanza kumukura mu mazi noneho bakaza muvanamo amazi nyuma. We yashatse kwivanamo amazi kandi ayirimo, kandi yarohamye. Ibyo byamukozeho. Ubu Constant Mutamba ari hanze arafunze, ariko yafunzwe na systeme. Icyo ni update. Reka tuvuge kuri dialogue. Dialogue inclusive ni kuvuga ni dialogue cyangwa se ni ibiganiro bizaba nta mukongomani n'umwe ahejwe. Buri mukongomani aza participa muri dialogue. Ariko iyo ni inclusivité isobanurwa na C64. Ariko Muyaya we ntabwo ariko abibona. Muyaya aravuga ngo ni dialogue inclusive, ariko inclusivité ntabwo tuzashiramo abantu buyita ko ari agression, buyita ko ari occupation. Ni kuvuga ko Muyaya dialogue uko yaba kose, ibyo yaba akora byose, yaba ari opposition civile, yaba ari opposition armée, umukongomani wese
ukora politiki agomba kujya muri iyo dialogue. Rero iyo niyo posture ya C64, iyo niyo posture ya Senko abaevêque ba Église catholique, iyo niyo posture ya ECC. ECC ni Église de réveil y'amatorero atari catholique. Baravuga ngo umuntu wese w'umukongomani agomba kujya muri iyo dialogue. Hano ni intambara ikomeye cyane abantu batari kubona. Nimba uvuga ko buri mukongomani wese agomba kujya muri dialogue, Kinshasa ihita ivuga ko nawe wifatanya na AFC, ngo nawe wifatanya n'abanyarwanda, kuko Kinshasa ifite definition ya inclusivité. Inclusivité bisobanuye abakongomani, ntabwo bisobanuye abanyamahanga. We yita AFC twirwaneho Sauver le Congo, bose babita abanyamahanga, babita occupation. Iyo bavuze occupation bavuga ngo utegetse ahantu uturutse ahandi, nka bya bindi mu by'ubukoroni n'ibiki byose, bira ni occupation, bo babita abanyamahanga. Bishatse kuvuga ko Kinshasa arashaka C64 kugira ngo abigarurire muri narratif yo kuvuga ngo abakora revolution ni occupation. Ntabwo gashaka C64 kugira ngo baganire ibibazo by'ubugarurire. Oya, arashaka ni nko kwigwizaho abantu benshi, arashaka abandi bantu baza kumufasha kurwanya revolution. Ni kuvuga ko iyo dialogue mushatse muyiha irindi zina, ntabwo ari dialogue inclusive, ni dialogue contre la révolution, ni dialogue contre AFC. Niko Kinshasa ishaka. Ariko AFC kavuga ngo uyu muntu nidukora dialogue contre AFC, tugakora dialogue contre révolution, ese nitujya imbere natwe ntabwo azaduhinduka? Baramuzi Fayulu Tshisekedi afite souvenir ya Lamuka, baribuka ukuntu yahindutse, arahinduka arabagambanira. Ariko aho yagiye mu kugambana ni kwa Kabila, nawe na Kabila nawe aramuhinduka. Ariko nanone bari babiri burya bajya kwa Kabila kugira ngo abahe nyine bategeke, bari we na Kamere. Arongera ahinduka Kamere, kandi cyagiye yahindutse Kamere yaje afite umwanya mwiza cyane n'ibihugu byose harimo n'u Rwanda, nabwo ahinduka u Rwanda, arongera ahinduka M23. Rero C64 ibyo bintu ntabwo babyibagirwa. Baravuga ngo uyu muntu ni très dangereux, nta kintu mwakorana. Nuko uyu munsi mwakumvikana ngo dukore coalition gouvernementale dialogue contre AFC, ariko na garantie dufite yuko atazaduhinduka. Bararakaye C64, bararakaye, ntabwo biteguye kumva ibyo Tshisekedi ashaka. Bo barashaka dialogue national, bagashyiramo abantu bose. Kubera iki umuntu nka Martin Fayulu, umuntu nka Delice Sandra, umuntu nka Matata Ponyo, abo bantu bose bisa nkaho barimo kuvugira AFC? Ese ni urukundo bafitiye AFC? Kubera iki bahindutse abavugizi ba dialogue inclusive na AFC jamo? Ese bakunda neza AFC niyo mpamvu barimo kuyivugira? Oya, ni hagire umuntu wibesha hano. C64 ntabwo barimo kuvuga dialogue inclusive muri definition yayo kubera ko bakunda AFC, ahubwo barabikora kubera ibintu bibiri. Icya mbere, ntabwo bashaka kujya mu murongo wa leta wo kuvuga ngo dialogue contre AFC, kuko leta bazi ko nibabikora bazaba bafashije Tshisekedi kandi Tshisekedi azabahinduka. Icyo nicyo cya mbere impamvu batuma bavugira AFC. Iyindi mpamvu ya kabiri ituma bavugira AFC nuko bazi ko bo n'aba Kinshasa n'abanyamoko bo bazavuga rimwe, bazavuga muri Ngara, bazavuga mu ndimi zabo, bazavuga ibiki. Ako kanya abanyamoko bose bayoboke, hanyuma AFC yitiburizwamo, kuko AFC bafite ikintu bayanditse. Kera twiga Igifaransa bafataga
umugozi bakawuzirikaho ikintu kimeze nk'ikigufwa cy'inka, umuntu wavugaga igiswahili bakaba baracyamwambikaga kugira ngo uvuge igifaransa. Ni kuvuga ko hari ikintu bambitse AFC ngo ni occupation rwandaise. Ni kuvuga ko AFC ifite iki kintu bayambitse, igenda ikivanaho gahoro gahoro, aho bafashe bakigisha abaturage, aho bafashe bagakora recruitment y'abajene, bagakora abakadazi bakabigisha. Ni revolution méthodique iri stratégique irimo kugenda gahoro gahoro, ariko hakurya bafite cya kintu bayambitse. Rero icyo kintu hano abantu babe prudent cyane. C64 ntabwo ivugira AFC kubera urukundo, barayitegeye ahantu mu ikona, nibarangiza kunaniza Tshisekedi neza. Tshisekedi bari kumunaniza, ngaho Sauve le Congo, ngaho C64, ngaho AFC kuri terrain. Tshisekedi yananiwe, yabuze naho ajya, ndetse na Trump ari kwibaza gute yashikira umuntu uri wiki. Tshisekedi ari kugenda aba wiki buri munsi, ariko hari umutego. Abantu benshi ba C64 barimo gutega umutego wawutega AFC, kuko harimo abantu mutagomba kwibagirwa. Harimo Martin Fayulu, mwibuke ibyo yavugiye muri Canada, ntimubyibagirwe ibyo yavugiye muri Canada. Uyu nguyu Katumbi, uyu nguyu iyo bamubajije ngo yiprononce kuri revolution iri muri Est, arabivuga, ntabwo abivuga byemera. We arabizi ko abantu bo muri Est bararenganye, arabizi ko abanyamurenge bararenganye, azi ko abantu bavuga ikinyarwanda maze bararenganye, ariko ntabwo yabitomora ngo bivuge, kuko abivuze azaba yikuyeho popularity. Nawe agomba kugendera muri cya kintu cyo kuvuga ngo le Rwanda c'est l'agression rwandaise, kandi atabyemera. Abivuga akonje, afite ubukonje, ntabwo bivuga byemera. N'abare bose baderise sanga bamatata ponyo, ba Jean-Marc Kabundi, bo ni nkaho bagiye hagati, baravuga ngo turashaka dialogue inclusive. Dialogue inclusive abakongomani bose bazi. Reka mbaye urugero, njyewe ndi kurwana nande, ndi kurwana Sniper niwe president, njyewe ndi revolution. Ariko Sniper afite amafaranga, afite za ambasade, afite Etats-Unis, afite ibiki byose. Noneho njyewe iyo ndi kurwana na Sniper nzi neza ko andusha imbaraga, ahubwo nkagenda nkashakisha n'abandi bantu bamurwanya kugira ngo tube benshi. Ariko abo bantu ndi gushakisha kugira ngo tube benshi ni ukugira ngo dutsinde Sniper, ntabwo ari kugira ngo abo bantu nabo uburenganzira bwabo babumve. Oya, ni ukugira ngo tube benshi dutsinde Sniper. Niturangiza gutsinda Sniper, abo bantu tuzabahinduka. Ibyo nibyo C64 irimo kuvuga. Niyo mpamvu ndabasaba mwese mujya kuri Twitter mumenye neza ko C64 nta nubwo bigeze, nta nubwo bazagira n'umunsi n'umwe intego ya revolution yo guhindura ibintu muri Congo, n'umunsi n'umwe. Ese mwigeze mwumva bakora deba bavuga ku bwicanyi bukorerwa abantu bavuga ikinyamurenge muri 64? Mwigeze mubyumva? Mwigeze mwumva bakora deba bavuga ku bwicanyi bukorerwa abatutsi bo muri Nord Kivu muri 64? Mwigeze mwumva iyo deba bayivuga? Mwigeze mwumva bavuga ubwicanyi bw'abahema baba muri Ituri? Mwigeze mwumva babivuga n'umunsi n'umwe? Ibyo nibyo cause profonde. Burya hari cause ya mauvaise gouvernance irahari, injustice irahari, ibyo byose abakongomani bose barabisangiye, ariko hari cause profonde. Mwigeze mwumva C64 bavuga ikibazo cya FDLR? Mwigeze mubivuga? Mwigeze mubyumva babivuga? Ariko bo baravuga ngo dialogue inclusif c'est
inclusive. Twese, Corneille Nangaa doit aussi venir, plutôt Kabila doit aussi venir, n'abandi bose bakaza. Ntabwo ari uko bakunda Kabila. Kabila niba ari umuntu wamurwanyije nabo bantu. Ninde wakubwiye ko Moise Katumbi yavugira Kabila? Ninde wakubwiye ko Martin Fayulu yavugira Kabila? Ninde wakubwiye ko Jean-Marc Kabundi IDPC wa Mulumba mu maraso yavugira Kabila? Jamais. Kandi Corneille Nangaa yari president wa CENI mu gihe cya Kabila. Niwe wahaye Tshisekedi kuba president igihe Tshisekedi yagambaniye Lamuka. Bafite inzika y'amateka ikomeye cyane. Uyu munsi kuvuga ngo barashaka dialogue national, ntihagire umuntu wibeshya ngo C64 ni civilisé, C64 itandukanye na Tshisekedi, C64 barashaka dialogue. No, n'abashukanyi barabeshya. Revolution uyu munsi ukuntu ngiye nyibona, icyizere cya Kongo y'ejo hazaza, amahirwe Kongo ifite iri muri C64. Nta nubwo ikiri muri Sauvons le Congo, kuko Sauvons le Congo bakoze tactique, baravuga ngo mwebwe C60 nuza AFC mukomeze byo murimo gukora, turabishima, mukomeze. Icyagiye Kabila mwamubonye aza anyura i Goma, baranabimuhora, nawe ni rebelle n'ibiki byose, yaje kubaha ubutumwa. Aravuga ngo twaribeshye twebwe, tumaze kubona ko revolution izaturuka hano muri Est. Yaje kwiyunga n'iki cyamuzanye, twarabibonye kandi nanjye ubwanjye narabibonye. Murabona ukuntu nakoze ikosa, nahaye Tshisekedi ubutegetsi, ariko murabona ukuntu ngize. Abo bantu bose ni bisambo, abo bantu bose ni abajenosideri n'aba FDLR, bose tumaze kubimenya kandi mbabarire. Buri mugabo usaba imbabazi, umugabo wayoboye igihugu myaka 18, ufite inshuti z'abaperezida, ashatse yajya Liberia, ashatse yajya South Africa, ashatse yajya isi yose, afite amafaranga, akagaruka akavuga ngo mwabana umwe twararasanye, twararwanye, ariko twaribeshye, naribeshye. Ariko kugira ngo nabasigi cyashya cyane, mwebwe mwikomereze muri revolution, ariko nangiye kujya ku ruhande fugure Sauvons le Congo, ariko turi kumwe. Iyo ni yari technique ya Kabila nk'ancien président, kugira ngo atazaregwa n'amahanga ko ari muri rebellion armée, kugira ngo akomeze agire credibilité mu mahanga. Ariko Trump ntabwo yabimukundiye. Trump yahise amukubita sanction. Ni kuvuga ko icyo kintu cya Sauvons le Congo ntabwo kigifite umwuka wo gukomeza. Niyo mpamvu mwumvishe ejo bundi Corneille Nangaa avuga ngo nous respectons notre ancien président. Nous le respectons. Il est notre chef. Il est notre président. Et si aujourd'hui il devient notre président, c'est mon souhait. Ibyo bintu Corneille Nangaa yarabivuze neza, nta muntu umuhatiye kubivuga. Ni umunyabwenge, abitekereje neza. Ni kuvuga ko ejo n'ejo bundi muzumva Sauvons le Congo itakiriho. N'ubundi ntabwo yari strategie yo kurenforcer revolution muri Est ariyo AFC, kugira ngo bakomeze, kuko abazungu bo baragenda bakarwanya initiative zose zo kwiteza imbere. Ubu ni kuvuga ko Joseph Kabila, mw'abantu mwe muri hano, Godfather nshuti yanjye, nawe umaze iminsi udakora space, uzaze hano. Joseph Kabila mugomba kumwubaha. Uriya muntu ntabwo asanzwe. Umuntu waza agasaba imbabazi, umuntu waza akavugana na Makenga, umuntu waza akavugana na Ngaruye, akavugana na Twirwaneho, akavugana na Honorable Muzi Nyarugabo. Abo bantu bose bakavugana, bafitanye amateka kuva 96 isa kiriho kugeza uyu munsi. Uriya mugabo muzamwubahe, muzamutinye,
ariko muzabane nawe neza kuko muri politiki ibintu byose birashoboka, ariko uriya mugabo arakomeye. Uriya mugabo ngenda mwubaha, arakomeye cyane. Rero mukuru wa AFC ejo bundi Bibi Kapinga yaramubajije, ese mubanye gute na Joseph Kabila? Aravuga ngo neza cyane, tubana neza cyane. Arongera aramubaza, ese abavuga ko ari we muyobozi wanyu bavuga iki? Aravuga ngo ababivuga bakanabyifuza, yaba ibyo byifuzo byabo byaba ukuri, kuko ni umuntu twemera, ni umuntu twubaha, kandi ni ancien president wacu, ahubwo aje kutuyobora twamwemera, twamwakira. Uyu ni Corneille Nanga wa Bulio, izina rye rya gatatu sinjamenya kurivuga neza, ni wa Bulio cyangwa wa Bulio, ndaza kurishaka neza. Cordon wa AFC aravuga ngo Joseph Kabila nous les respectons. Yo avuga nous, aba ashiramo General Makenga, aba ashiramo President Bisimwa, aba ashiramo General Sematama, aba ashiramo Honorable Moïse, Maître Moïse Nyarugabo, aba ashiramo Président Kaniki, Freddy Kaniki, aba ashiramo, nous les respectons. Il est notre ancien président. C'est un homme bien. C'est un homme stratège et visionnaire. C'est un homme qui voit, qui a une vision lointaine. Areba kure cyane. Kandi ni umuntu wicisha bugufi. Yaraje Goma. Ibyo bavuganye murabizi. Gusa iyo abantu barwanye bakarasana, bakongera bakavugana, ibyo bavugana ntabwo mwabikeka mwebwe. Ntabwo mushaka kubikeka ko muri abantu bakuru. Vuga ngo twakoze amakosa, twaribeshye, twagiye mu bintu bitari ibyo. Dore ukuntu twese barimo kudutuka, twese barimo kuvuga ngo turabaswahili, barimo kudutuka ngo twese ngo turabanyarwanda, kubera ko tutavuga Lingala, kandi turabakongomani. Dore njyewe narabarashinda barasa kugira ngo bankunde, ariko byaranze, ntabwo bigeze bankunda. Hose n'abarasiye kandi ari mwebwe, noneho n'ikimenyimenyi navuye iwanyu, ni mwebwe, ni mwebwe mwangize icyo ndicyo na data, ni mwebwe. Barahoberana, bararira, basabana imbabazi, baravuga ngo noneho reka duhaguruke nk'umuntu umwe. Perezida w'u Rwanda yaravuze ngo njyewe AFC nakintwaye, none se nimba AFC icunga imbibi zanjye neza, FDL bakayikubita bakayirenza hirya ikagenda, none se AFC ngiye ifitanye nayo ikihe kibazo? Nta kibazo mfitanye nayo. Ngo n'undi wese uza n'ubwo yaca hano iwanjye akajya kwifatanya nawe, nzamuha ikaze. Yavugaga nde mw'abantu makuru mwe mukora za space hano? Yavuga Joseph Kabila. N'undi wese ukomeye uzaca hano iwanjye akajya kwifatanya nawe, nzamwemerera. Kubera ko n'abantu bamo umutekano. Guturuka hejuru mu birunga, ukamanuka za Kibumba, ukamanuka hariya za Gisenyi, za Rubavu, ukamanuka muri Laki Kivu, ukagenda ukamanuka, ukagenda Bukavu, ukajya hirya umupaka w'u Rwanda wose, sentire yose, abantu bararyama bagasinzira. Kubera iki? Kubera ko ari AFC barahari, bazi icyo gukora, bararinda igihugu, bararespekta n'igihugu cy'abandi, barinda abaturage. Ibyo nibyo ibihugu biturana biba bishaka. Ubu bamwita Joseph Kabila Kabange, ni umuntu wubashwe cyane. Namwe mwese hano mujye mwubaha uriya mugabo. Godfather ntabwo ugikora amaspace, kandi nzi ko amaspace yose ntabwo ajya gucika. Fungura amaspace utangiye uvuga kuri uyu mugabo, ni intwari. Nta muntu udakora ikosa, narabibabwiye, nta muntu udakora ikosa kuri iyi si. Umugabo muzima ukomeye ni umuntu ushaka kumenya ikosa rye akaza akaritunganya kandi agakomeza.
agakomeza mu ya nzira yarwanyaga. Uriya ni umugabo, njyewe uriya mugabo ni umuntu ukomeye ku isi, ni uwo nguwo njyewe nemera. Niyo mpamvu mujya mubona abantu benshi batazi politike, batazi strategie, bajya bumva ngo ba Rwarakabije, ba Jerome, bande baza bagataha mu gihugu cyabo bakavuga ngo twakoreye ibi n'ibi 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 ariko twaribeshye. Abo ce sont des grands hommes. Ni abantu bakomeye. Umuntu ushobora kwemera amakosa ye akayasabira imbabazi, akaza noneho agakora bitandukanye n'ibyo yakoraga mbere. Uriya ni umuntu ukomeye cyane. Iyo niyo bita revolution. Navuze ibintu bingahe mbere yuko njya ku Kagara na Super Tusi? Navuze ibintu bibiri hano. Navuze Constant Mutamba. Constant Mutamba, ministre de la justice et garde des sceaux wa Congo, yaburanye mu ruhame aradenonsa système mafieux, système y'abantu bakeya bari ku butegetsi kandi chef wabo ni Tshisekedi, bakoresha justice mu kugira ngo bakore ibyo bashaka, bahana uwo bashaka, bagafunga, bakora ariko ubundi n'abajura biba umutungo wa Kongo. Mu magambo yose Constant Mutamba yavuze, ntabwo yigeze avuga u Rwanda, ntabwo yigeze avuga AFC, yavugaga système mafieux. Kibaza kubera iki Constant Mutamba wavugiye hari Goma kuri Munzenze ngo Rwanda, ngo President w'u Rwanda ubu ngubu yaba iki? Avuze ukuri kubera ko yavuye muri iyo système. Iyo système yongeyeyo icyo twakivuze. Ikindi cya kabiri, dialogue inclusif ishyigikiwe na C64, ariko Kinshasa ikavuga ngo inclusivité c'est sans Kabila, sans Corneille Nangaa. Ibyo bintu C64 iravuga ngo no, turashaka ngo nabo bazi. Ariko mu kubemerera ngo nabo bazi, C64 ukuntu tubazi, ntabwo ari urukundo bafitiye AFC. Bari abantu n'abajura, bari abantu n'abagome cyane, bari abantu ntabwo batandukanye na Tshisekedi. Umuntu uyu munsi wa none utigeze uhagarara nka Moise Nyarugabo, nka Corneille Nangaa, nka Bertrand Bisimwa, akavuga ngo njyewe ntabwo nemeranya na Kinshasa kubera ko irimo kwica abaturage, akabivuga arisika ubuzima bwe. Moise Nyarugabo yari muri chambre de député Kinshasa mu murwa mukuru, akavuga ngo ntabwo nemeranya namwe, mugomba kuvugana na bariya bantu nubwo bitwaje intwaro. Umuntu utigeze ubivuga uyu munsi akaza akabivuga, njyewe ntabwo mwemera. Umuntu utigeze ufata risike akiyambura icyubahiro cye, akiyambura popularité yose, akavuga ngo njyewe ntabwo nemeranya na Kinshasa, akiyambura ubu ancien président bwe bwose akabwiyambura, ibyubahiro byose akabyiyambura, akavuga ngo ntabwo nemeranya nabo. Uyu munsi akaza akavuga ngo no, dialogue inclusive na C64 na AFC nayo ize twese tuze. N'amayeri, barashaka gukasa Tshisekedi kuko n'ubundi yabaye kase, ariko n'ubundi bazongera kandi bagarura ibyabo. Rero hagira umuntu wemera C64, ni abantu barabeshya, ahubwo babeshye ubundi batanze condition enye. Bavuze condition ya mbere, Tshisekedi agomba gufungura ifungwa. Icyo kintu ni AFC yagisabye mbere, ntabwo aribo bagisabye mbere. Agomba gufungura ifungwa za politiki, ifungwa zizira akarengane zose, kugira ngo bahagarike imyigaragambyo. Barabivuze, barongera baravuga ngo Tshisekedi avuge mu ruhame ko atazahindura constitution. Ntabwo arabivuga, n'uyu munsi ntabwo arabivuga. Barongera baravuga ngo turashaka dialogue inclusive. Nuko yavuze dialogue, ariko ntabwo barimo kuvuga inclusive kuko hari abo banga ko baza kuganira.
icya kane bamusabye ni uko atangaza ku mugaragaro ko atazongera kwiyamamaza, ko hagiye kuba transition itarimo Tshisekedi. Na kimwe arakora. Ariko ikibaza iyi C64 kubera iki yahagaritse imyigaragambyo? Yahagaritse imyigaragambyo habaye iki? Uyu munsi iravugwa, isi yose iravuga C64. Ni nkaho AFC itakivugwa. Ni nkaho Corneille Nangaa atakivugwa. Ni C64 niyo yabaye C64. Yakoze iki? Kujya hariya mu mihanda bakajya mu muhanda bagasakuza, hanyuma force de progrès ikabakubita bakagenda. Ni ibyo ngibyo gusa. Bahagaritse imyigaragambyo ya le 8 juillet na le 22 juillet kubera iki? Condition batanze zarubahirijwe? Bariya bantu mubitondere cyane. Umuntu ushaka revolution muri Congo, kuri uyu munota mbabwira, nta kintu na kimwe gushobora gukora atabanje kugigoma, nk'ukuntu President Kabila yabikoze. N'undi wari we wese ushaka revolution agomba kubanza guca Goma, kuko Goma niho hari revolution nyakuri, niho hari amadrone akubita abantu, niho haguye Willy Ngoma, niho haguye intwari za revolution. Nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo njye ndashaka revolution atanyuze i Goma. Waba ushaka parti yawe bwite, waba ushaka initiative zawe bwite, waba udashaka kwifatanya na AFC, waba ushaka uvuga ngo njyewe ndashaka nanjye revolution, mfite ibitekerezo byawe, banza uca i Goma. Umuntu udazaca i Goma, attention avec celui-là. Ese mwari muzi ko barabizi ko revolution, barabizi ko AFC niyo revolution y'ukuri, barabizi, bose barabizi, ariko kuki batajya i Goma? Impamvu batajya i Goma ni kubera cya kintu bambitse abantu ngo occupation, ngo agression, ngo Rwanda. Nicyo kintu. Ni nk'ukuntu wo urabizi ukuri, urabizi neza, ariko kugira ngo ukomeza kuba icyamamare ukanga kujya kwifatanya n'abantu. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Please, sinongere kuzumva abantu hano bavuga C64 barayishyigikira, C64 barabeshya. Reka tuvuge noneho ku Kagara. Ariko mbere yo kuvuga ku Kagara, reka mvuge kuri propaganda na activism. Buriya propaganda na activism ni ibintu bibiri bitandukanye. Propagandiste ni umuntu usingiza akavuga ibintu bitanabaho, mbese ni nka za zindi za manyonga twakoraga kera za Mobutu, aririmba ibintu bitariho, bari babita ba propaganda. Ariko umu activiste ni umuntu urwanira ukuri, akoresha amagambo, agasobanura ukuri, akanavugira inzirakarengane, akanifatanya nazo, uba mwita activiste. Activiste ntabwo avuga nka propagandiste. Activiste ntabwo avuga ngo kubera ko badutuka ngo natwe tubatuke. Activiste ntabwo ariko akora. Activiste navuga ngo ariko se tubashakire natwe ikindi kinyoma, tubashakire natwe ikindi kinyoma kugira ngo tubashire intege. No, activiste akoresha ukuri. Mu gihe propaganda washaka kwemeza abantu, agaragaza ikintu mu buryo kitari cyo, ariko umu activiste we
abashaka kuzana ikintu cya social, kuzana impinduka akoresheje ubuvugizi, akoresheje n'ibikorwa. Uwo ni umu activiste. Umupropaganda ashobora gukoresha icyo bita selective fact, akoresha ibintu bya emotion, ariko mu kugira ngo agoreke information azivuge nabi. Ariko umu activiste we avuga evidence. Umuactiviste avuga evidence, avuga ibintu birimo kuba. Nk'ubu ngubu hano mbabwiye ko drone za Kinshasa ziri kubombarda abasivili, ubuse mwavuga ko ari propaganda? Drone za Kinshasa, nimvuga blokisi, iyo ni propaganda? Nimbabwira hano FDLR, nimbabwira hano ko Ruchuru, Masisi, au plateau, moyen plateau, mu guhera 2003, 2004 kumanuka hasi, nta buzima bwari buhari. Ubu ngubu ubuzima bwagarutse, mwavuga ko ari propaganda? Ibyo ni fact. Activiste akoresha fact. Activiste ntabwo atukana. Activiste ntabwo avuga ibinyoma. Ubu nababwiye Martin Fayulu, nababwiye Moise Katumbi, nababwiye Jean-Marc Kabonde, nababwiye Matata Ponyo. Kubera iki abo bantu batajya bavuga n'umunsi n'umwe akarengane k'abanyamurenge, akarengane k'abatutsi bo muri Nord? Kuki batabivuga? Nuko batabizi se. Moise Katumbi ubwe nawe ni victime. Sa femme était tutsi burundaise. Ni kuvuga ko nawe azi ububabare, ariko kuki atabivuga se? Kuki atabivuga se? Ndikwereka ko ari abantu ntabwo bari serieux. Activiste avuga ukuri n'uyo mwamwanga mwese, nubwo mwamuvaho mwese, akavuga ukuri, akagukubita ku meza pa. Buriya Maître Moise Nyarugabo, nubwo ari maître, nubwo ari sénateur, nubwo yabaye député, nubwo ari umupoliticien, ariko njyewe mufata cyane nk'umu activiste kurusha ibintu byose, kuko ni avoka. Avuga cyane, avugira abantu barenganywa kurusha ibindi byose, kurusha asohoka muri diplomasi, agasohoka muri strategie, agasohoka mu bintu byo kwikuriraho urukundo rw'abantu, akavuga ukuri niyo mwamwanga ariko akabivuga. Uriya bamwita activiste. Maître Moise Nyarugabo n'umu activiste. Ibi mbivugiye uyu munsi nandikiye pastor inshuti yanjye Kingdom, ndamubura. Hari space mu kanya ivuyeho, ngira ngo yari ya Sinamaki, nimba ntibeshye. Sinamaki nimba nkubesheye uze kunyandikira unkosore umbwira, ariko banza ari yawe. Bavuga ngo nguriya nawe, ngo ababyeyi be, nguriya nawe, ngo ababyeyi be baramushuguritse. Iriya ntabwo ari activist, iriya ntabwo ari activist. Mugiye mu matiku nama, nari ndi kuyumva, nari ndi catfish. Nandikira Pastor Kingdom, ngo Pastor Kingdom uri he? Tabara uzamuke, tabara uzamuke, ujye kubuza bariya bantu, ujye kubuza bariya bantu. Umuntu arazamuka arasobanura ngo Sanjake nubwo ibyo avuga ari stupidity, nubwo ibyo avuga ari bibi, ariko we ababyeyi be n'abakongomani, nawe ni umukongomani. Baramubwira ngo no, ngo nawe tugomba kumucambura, tukamukubita, ngo kubera ko nawe aradukubita. Iyo ntabwo ari activism. Activism ntabwo ari gusererezanya. Activism ntabwo ari ngo kubera ko bantutse nanjye ndabatuka. No. Activism ntabwo ari ngo kubera ko atubeshyera natwe tumubeshyere. Oya. Bare muba mujye muri propaganda, muba murimo kwica cause. Ese reka mbabwire, iyo mubona twirwaneho ifata abazarendo,
ikabafata igafata abarundi ikabafata miri yarangiza ikabaha interview kabira ngo ariko mwebwe muza gukora icyaha mwabarundi mwe muza hano gukora ikabagaburira ikabaha ibishyimbo ikabaha impunguri ikabaha amata ikaba wa mukobwa bafashe muramwibuka ngo batugaburiye neza basha kurusha nabiwacu ndetse twariye neza mugabo twariye neza umurundi kazi muramwibuka mugira ngo babikorere iki hariya niyo bita revolution ni kuvuga ko ntabwo ukora amakosa akorwa na wa wundi muri guhangana ntabwo umwishura ngo kubera ko yadukoze ibi natwe tumukorera ibi no kuko ufite vision iri lointaine ufite vision iri nationale ufite vision iri pacifique ufite vision iri noble ntabwo ugomba gusubiramo ibyo umuntu mube arimo gukora ngo Sanjake ngo we ngo yaravuze ngo babombarde Goma hari umuntu wabivuze ngo yaravuze ngo bazane drone babombarde Goma ngo umuntu nk'uwo si umwanzi se yego niwe none nimba ari umwanzi none ugiye gutuka se ugiye gutuka nyina ugiye gutuka nyirakuru ugiye gutuka umugore we no ye ni propaganda ntabwo ari activism ntabwo ari activism ntabwo ari activism ni kuvuga ko General Makenga General Sematama bavuga ngo okay cyagihe twarwaniraga uburenganzira bwacu sibyo bakadukubita bakadutunga turabanyarwanda bakangutwumva ngo noneho natwe nitumufata ku rugamba turamwica no ntabwo bashaka kubikora ntabwo mujye mubona ibyo bakora se none se nimutamenya politike y'abari hejuru mushigikiye namwe mukabikora muba muri mu gukora iki muba muri mu kwica muba muri mu gucafuza ibintu muba muri mu gucafuza ibintu activism ntabwo ari kulipa hisasi hapana activism ntabwo ari gukora mabi y'umwanzi yakoze no activism ni ukwigisha activism ni ukuvuga ni ukudenonsa ibintu bibi activism ni ukugira ngo kagara dore ibyo Ganza yavuze dore ukuntu arimo gusubiranamo na Kongo murebe ukuntu barimo gusubiranamo none se abo bantu basubiranamo murabona bazabageza he bapfa amafaranga bapfa ibyubahiro bapfa ibiki namubona ko babeshya Kagara ntabwo mubona ko abantu babeshya musubire muze mwibuke ibyo honorable Maître Musangabo yavuze yaravuze ngo hazaba justice hazaba imbabazi ariko imbabazi ntabwo zakora justice muri iki kintu Maître yavuze nacyo mujye mukimeditaho yaravuze ngo umuntu uje nonaha tukamubabarira ariko hazaba justice kuko hari umuntu wakoze amabi neza n'icyo umuntu azaba justice ariko azabanza yakirwa ababarirwe iyo niyo bita activism ntabwo ari gutukana singiye kuvuga amazina y'abantu hano batukana no nguriya ngo yivuga ngo niki ngo na nubwo ari we ngo ahubwo twamenye ibye twamenya abiwabo twamenya ahubwo avuga ngo ngo nta nubwo ari we ngo dore ukunasa ngo dore amazure kunasa icyo bintu nibiki uvuga
activisme ni ukuvuga ukuri, ni ukuvugira ababaye, ni ukuvugira abarenganya, ni ukwigisha aba enemy kugira ngo bamenye ukuri nabo bazi bave mu mwijima. Iyo niyo bita activism. Ngo ni ubutu, ngo afite amazuru manini, ngo ngo biriya ni komedi, ntabwo ari activism. None se nimba ari umutu bisobanuye? None se nimba ari umutu bisobanuye? Mu kanya numvise umuntu asobanura ngo Saint Jacques, ngo ababyeyi be ngo baramushuguritse. Ababyeyi baramushuguritse. None se na Kongo nabo baramushuguritse, na Manyota nabo baramushuguritse, na generale w'Kinshasa bita Masunzu nabo baramushuguritse se, na Ganza nabo baramushuguritse, na Tshisekedi nawe ngo baramushuguritse, ngo bamushuguritse ngo Tshisekedi ngo baramushuguritse Tanzania, oya muri Angola, ngo bajya kumurerera Burundi, ngo nyina ni umunyangola, ngo ise wa Tshisekedi ngo yoherejwe kuba nuza maneko wa Kongo muri Angola, hanyuma ashaka umunyangolakazi abya Tshisekedi. Ibyo ni biki abantu barimo kuvuga? None se mutandukaniye he na force de progrès bavuga ngo Kabila ngo ntabwo ari umwana wa Laurent Désiré Kabila, ngo yaramureze. None se mutandukaniye n'ibyo bintu? Bya bintu ni ibintu biri cheap, ntabwo ari activism yongeye, ni ibintu biri cheap, ni ibintu byo gusererezanya twarabyitaga myoto, gutukana. Ntabwo ari byo. Ibi ngibi ndabibabujije, ntabwo ari byo. Bisa nkaho murimo kuvuga ibyo murimo kubura ibyo muvuga. Ni bisa nkaho muri activism yanyu mwabuze ibyo muvuga, kandi ibigomba kuvugwa ni byinshi. Example typique, murebe ejo bundi twavugaga ukuntu akagara karimo gusomana, hari akagara kari kote ya Gisaro, hari akagara kari kuri kote ya Masunzu, hari akagara kari kote ya Kiyana, hari akagara kari kote ya Kongolo, hari n'akagara kari kote ya Ganza, hari n'akagara kari kwa Manyota babandi bagiye gusura Nefu. Turi ukuntu udutsiko turi mu kagara kamwe. Mbayahaga ashikira akagara ariko akarwanya Kongo. Ibi byo mukabidevelopa neza mukabidevelopa, mukabiha abantu, hanyuma abantu bakavuga ngo urusiko kagara ari agatsiko k'abantu bari aho ngaho baba bashaka inyungu gusa zabo ku giti cyabo. Abantu bakamenya ukuri kuko abantu barabakurikira hano, aho kugira ngo utangize kuvuga ngo afite amazuru ngo baramushuguritse, ngo ibyo c'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Gutukana gusa. Nimwumvisha hano ukuntu banutse hano. Peti murumuna wanjye Peti aranuka, nimwumvisha Rukaka, mwumvisha musubiza se, mwumvisha musubiza aranuka, ngo yaratandukanye, ngo ndaseka ndatemba, ngo yaratandukanye, bavuga ngo ni pasiteri, bavuga ibyo c'est quoi ces histoires? Activiste ntabwo atukana. Activiste arasoma agashaka fact agapresenta abantu fact. Uyu munsi Tshisekedi, Félix Béton ne sait plus sur quel pied danser. Ntabwo azi ibyo afata n'ibyo areka. Yagiye muri Gabo, yagiye kwa Denis Sassou Nguesso, yagiye muri Angola, yatumye abantu Afrique du Sud,
yayohereje ubutumwa Neva ngo amutabara amufashe. Yavuze aho ajya, Tshisekedi yavuze aho ajya. Hari ibintu byinshi mwasobanurira abantu hano. Tshisekedi yavuze aho akora n'aho areka. Mushaka kumva uyu munsi wa none yanahunze. Igisirikare cye negative. Diplomate. Ese muzi ko Trump nawe bafitanye ibibazo na Tshisekedi, mwari mubizi? Kuko Trump arimo kuvuga iki, kuvuga ngo twarasinye, hari ibyo waduhaye, no tuzabicukura kandi byose biri muri est. Tuzabicukura ryari? Ndi gushaka kugira ngo ngufashe nkoresheje sanction, nziha abantu muhangana nabo kugira ngo nawe militairement ukomeze, ariko nta kintu ushoboye. Baragukubita ahantu hose, baragukubita. Noneho ubutegetsi bwawe ngire ngo mufashe, C64 nayo irakuvumbukana. Noneho umaze iki Tshisekedi? Trump arimo kumukuraho amaboko. Ibyo bintu murabizi. Tshisekedi arabizi ko barimo kumuvanaho amaboko, arabizi. Muzi ko mu byatumye Neva ajya Kinshasa nabyo birimo kuvuga ngo attention, abanyamerika nta kintu batumarira, ko badukubita se bahari. Nibwo yamugiriye inama yo kujya mu Barusiya. Ese sinababwiye hano ko nuza ministre des affaires étrangères wa Burusiya yari Bujumbura? Wa mugabo n'ikizina cye muze kukinyandikira nkimenye, niba ari Lavrov, niba ari Simbizi. Wa mugabo uvugira Uburusiya ahantu hose yari Burundi, yagiye Burundi gukora iki? Narababwiye, babwiye Abarusiya muze mudufashe. Tshisekedi yatumye Neva ngo ahamagare Abarusiya ngo bamufashe, ngo kubera ko Abanyamerika nta kintu bumariye. Ni sanction, kandi sanction ntacyo zivuze. Noneho Abarusiya baravuga ngo muratubeshya, muri kumwe n'Abanyamerika, muri kutubeshya. Neva aravuga ngo nekada, ntabwo turi kumwe nabo. Tshisekedi yantumye ngo nguhamagare. Muzi condition bahaye Burundi? Bamuhaye condition yuko yakira Abarusi, yakira ministre des affaires étrangères mu Bujumbura, kandi babigire bamediatize. Kuko icyo kintu iyo ugikoze, Abanyamerika nabo bahita bavuga ngo ntabwo muri kumwe. Sibyo Burundi yakoze se? Ayo makuru murayafite? Ayo makuru arahari. Tshisekedi ne sait plus sur quel pied danser. Ntabwo azi ibyo afata n'ibyo areka. Ari ku Barusiya, ari ku Banyamerika, ari Togo, ari Doha, ari Washington, ari hariya mu Busuwisi, ari na C64, ntabwo azi ibyo akora. Abanyamerika ntabwo bajya bakorana n'umuntu nk'uyu. Abanyamerika bakorana avec un homme fort, avec un parti politique fort, avec un régime fort. Kubera iki? Kugira ngo izabaha garanti y'inyungu zabo. Ese muzi ko umugwiza atunga Bill Gates yari Kigali? Muzi icyo bisobanuye? Nta nubwo mbabwira icyo bisobanuye. Nimba mutabyishakiye ntabwo mbabwira icyo. Muzi ko Bill Gates yari Kigali? Muzi icyo bisobanuye muri geopolitique ya Grand Lac? Muzi ko chef d'état-major wa Uganda yari Kigali? Nyuma ya Bill Gates, chef d'état-major yari Kigali. Muzi ko ambassadeur wa Amerika Kigali bamuhinduye, bashizeho umuntu wakoze muri CIA. Muzi icyo bisobanuye? Wakoze muri CIA mu butasi bw'Amerika ni wabaye ambassadeur mushasha wa ambassade d'États-Unis Kigali. Muzi icyo bisobanuye? Akukunda kababwira, reka ko nababwira. Trump yacyanganikiwe. Ntabwo he doesn't know what is going on. Kugira ngo amenye amakuru y'imvaho, yashizeho ancien agent wa CIA na ambassadeur Kigali, kugira ngo amuha amakuru y'imvaho yo muri est, kandi ajyamo updating buri gihe n'ibiki bihari. Kuko Trump na makuru afite. Trump bamubeshye ko Tshisekedi ngo ni perezida wa Congo, ngo UDPS niyo yafashe Congo, ariko no, amaze kubona ko no, C64 abantu batanu gusa batumye Tshisekedi agira ibyuya by'amaraso. Kinshasa
Kinshasa c'est fini. Ibi bintu aho kugira ngo abantu bagiye gutukana, hari amakuru menshi cyane aje amakuru ye. Amakuru ni meza. Yego, watuganiriza tukuteza amatwi. Pese ko mbona wayigize single live. Gute nshuti yanjye? Hari aka application bita Popo ni k'abakobwa niko njya mbona bakora single live. Umuntu akajyaho akiganiriza akakora nyine ni single live nyine. Niyo baza bakamureba akagira gute ntabwo nyine baganira bari single nyine live. Nawe niko wabigenza urivugira wenyine ntiwaretse ngo uzamure abantu muganire ku byo murimo kuvugaho umusangire amagambo. Wabigize nk'umuntu uri kubwiriza kuri altare cyangwa se padiri ufite ijambo ntabazwa ndetse wayigize single live. Ariko byari bikwiriye ko topic nk'iyi ngiyi uzamura abantu bakaganira kuri ayo mayide urimo gushikiriza ukumva n'ibyo abandi icyo bari kuyatekereza. Kubera ko niba wenda uri kuvuga wenda activism na propaganda, ntekereza ko iyi ni social media iriho ingeri zose, iriho abantu bose batandukanye. Nk'urwo rugero rwawe rwa Popo usanga abantu bibereyeho ba single live nyine bafite izindi nyungu barimo bakurikira aho ngaho. Nujya kuri za TikTok naho uzahasanga kandi y'ama live ameze nk'ayo ngayo biganira ibyo bashatse. Buri wese azamuka akikorera ibye ashaka bitewe n'inyungu akurikiye. No kuri X naho niko bisigaye bimeze. Hari abaza hano bafite ama-objectif atandukanye, hari abaza kumva, hari abaza gushikiriza ibitekerezo byabo, hari n'abandi nyine bari gukora iyo activism nko kubivuga. Ariko ni ngombwa ngo abantu bamenye izo ngeri zose. Hari n'abandi bari mu rugamba bari kurwana, bafashe umuheto, mbese barwanisha nyine amagambo kandi birakora ko iyi social media irakoreshwa ubundi niyo ndangururamvuze, mbese niba ari umuntu yakwita ni nka radiyo imenyesha amakuru. Muribuka mu rugamba rwo kubohora u Rwanda hari radiyo bitaga Muhabura, niyo yakoreshwaga mu kugaragaza ibibi umwanzi ari gukora, aho umwanzi yatsinzwe. Mbese abantu bakurikiraga Muhabura babashaka kumenya uburyo urugamba rurimo kugenda. N'ubu ngubu rero kuri aya space afite umumaro munini, tubasha kumenya update, tukamenya ngo ahangaha ubwato bwarohamye, bwari butwaye amadrone bwarohamye, amadrone ntabwo agikoze ibyo yagombaga gukora, indege yahanutse, mbese tukamenya amakuru nk'ayo yose urimo kutubwira y'izo politiki zose barimo gukina. Nta handi bimenyekanira ni hano ku space. Hanyuma hari icyo wagiye unenga cyo kuvuga ngo se ngo abantu ngo bavuga ngo ku banzi ngo bakabavuga nabi ngo kuvuga umwanzi nabi. Ntekereza ko atari ikintu cyo kurwanwa. Wenda nubwo Bibiliya ivuga ngo uri pasiteri, Bibiliya iravuga ngo mukunde abanzi banyu, ariko ngira ngo hano ku ma social media sinzi ko ariyo injiri twazana tuvuga ati umwanzi nakundwe, nibamukundwakaze, nibamukomera amashyi. No, umwanzi nibamukubite. Icyo nicyo twavuga. Umwanzi bamukubite, umwanzi bamugerere mu kebo nawe agereramo abandi. Ikindi hari wenda hari uburyo bavuze ngo Saint Jacques ngo bavuze ngo baramushukuse, ntabwo ariko bavuze, ahubwo bavuze ati hari igihe ureba umuntu ukareba ibyo avuga ukamwibaza, ukibaza ese urwango yanga abangaba aruterwa n'iki. Kwanariza iyo nkomoko y'urwo rwango niho washobora kuzamo ibyo byose bakavuga ati se burya ese biterwa n'iki, byagenze gute, parcours ye ni iyi, bakareba background yiwe, yigiye hehe, yakuriye hehe, yabaye hehe, yakoze iki,
niki kimutera kugira iyi myitwarire, niki kimutera kuvuga ibi ngibi, niki kimutera ABCD. Ni ukuvuga rero iyo barimo kwanariza inkomoko y'urwango afite, ntabwo ari ukumutuka, nta nubwo ari ukumusebya, nta nubwo ari n'ibindi, ahubwo abantu baba bagira ngo barusheho kumenya uwo muntu. Uyu muntu ni umwanzi, ariko se yageze kuri uru rwego na munagani? Byagenze gute kugira ngo yisange afite iyi myumvire? Byagenze gute kugira ngo yisange atekereza uko atekereza? Byagenze gute kugira ngo yisange avuga uko avuga? Byamugendekeye gute? Ubundi ninde? Niho rero hazamo izo analize zose, bakavuga ati se wayi ko tuzi ko avukana n'aba, bakaba ari imfura, ko tuzi ko se akomoka aha n'aha, akaba ari imfura. Uyu muntu aje uri kunyumva? Ndi kukumva. Aje uri kunyumva? Yego. Njyewe nta kintu na kimwe uri kuvuga kibi mbonamo. Ikintu kimwe gusa nakongeraho nuko umu activist atanga fact. Atanga fact. Nuvuga kwa kuntu urimo kwibaza. Wavumbura akantu ugatangire na fact. Urugero, Manyota uramuzi? Ndabeshya uramuzi? Yego. Uzi afite umuvandimwe, ndavuga uwo bavukana kuri papa na mama uri ruguru? Ndabeshya? Kandi ushigikira